Kino gitondo ca none ca gatanu twanezerewe cyane, ndetse abenshi twari tubuze amahuzu yo kwambara yari yarahiye kubera ibibazo, none tubonye ihuzu tuzojana ku mukutano, twanezerewe cyane, twaguwe neza, turishimye. Ntako Dawudi agagira Dawudi kutambira Imana, natwe twayitambiye kandi twashimye, kandi dufite n'imfubyi tudashoboye kwambika. Ubu nyine zigiye gufungura amasomo, turifuza ngo muzigirire neza, muzambike amahuzu nabo ya uniforme. mubagurire ya mahuzu y'imyeru ameze neza n'ibirato, kuko bagiye gufungura amasomo. Ko turarara tubona tukabona ntaho tuzoyakura, none ariko twizeye kuko muzobikora kuko natwe muhaye mutwambika. None twanezerewe, twahuye n'imigisha myinshi. Imana nishimwe kandi ibagirire neza. Ariko ako karirimbo uvuze gati wakaririmbye Ntako Dawudi kuko akakoshi koba kagishitse abantu basambaraye. Oya kuko barumva cyane. Ikanisa rya Bethsaida ryabahaye imfashanyo uyu munsi kuko barumva. Ikanisa ryaduhaye pasiteri waduhaye imfashanyo, ariko abwire n'abandi badufashe, turi impunzi, ntitugira n'amazu, amazu yarasenyaguritse. None ntako Dawudi agagira Dawudi kutambira Imana we, Dawudi kutambira Imana.